Kulay baro ki viewers hagani ga video ngan pen EP kumno be pin apply yegi post ka bala perlai apo secretariat mo po nazarat ti nang bagi post pion mali cleaner pat kwe pat kum churu nam tagi tu ki post driver ki bangala de ban peni chaki mo ti kani ke diga link ke bagi ban apply kani ka make recruitment.nsc.in lani RPA kecu hi ti chuto ang ti RPA me kala do login te pinyu yang ni kini ka website na ni link ka ban kong klik ang te ti kan lami pi sha ko wi pedi ka page mo te din ba pila klik ang tu te lada pila de ban shna account lupa apo ka RPA kemudian directly kan yalami pi sha kan ka page mo ti hang ni kemud directly pin yo i hang ni pin apply ti shubu mentala da pin pat don ya ka account ya ban shna thamai ya ka account apo ka RPA mo pia ban shna account thamai shwa mo ti hang ni piong do you not have an account register now ti bahab register da pidang thamai ti lada phila deb don pade shu klik be ya o email jung phi password pandap o captcha sa login tanggata kala long kala klik sauto account uba phila deb register mo kata andai lada pimpat don pade pihak ban account klik untuk register now okay jadi mo phila klik ang ni register now kan lami phi sha ka wi pade ka page nsc.in ti ngan shu batai pi mo nganum pendap nama kanum long shu sisin ba phila de ban pendap kanum long shu la ti pihak ban pendap da kiwi ki kerteng tang doju phimla ban create action license okay dina kata-kata nong ye pi sumba ban pik tang ka sample mo tang ka sample tang bala da clear de tik be hi pendap e kerteng le jong ingni sanya ka kerteng jong phi hang tu ka ban kong email address jong phi bo phi pendon ka man ka singi nang ta balai mobile number la phidi jong le jong ni phidi jong ni paru tamba phidi kan kan ma pat mo nang password create strong password hang create be the strong password sa tho bhai password jong phi khna mo pin kan ma por ba phi login lem kom ta phi wan research mo hoi da research ro kalo okay tamba bu be tang do ni ke list ma tho ba sa bu ba nang ta sepanda be ni pap cha jong phi hang mo ti pap cha jong phi de la ka jong de bo de ka chu ti kan mau ba kat bo mi hang ni pendap yuta tamba what I space pade okay yang ta sa register ti din ba fil ada register kan lami fi cha wi padika page okay ti kata ka page ka de kumnu ban upload ya kadur tangkom ta kumnu ban upload ya kadur ti adin ba fil ada ban upload ya kadur ala long be ti din kata pisa leken pisa ba Nata din ba philale utamo kan don sa ko wi pade ka step okay jadi din philale itu kan lami feedback directly saka to ka link lani saka to ka page ka ba don ya ka profile ke jong phi ti kumni kumbanga ngan tho tito be ente la pau ti profile kan salami fi amar ba philade ban create ya ka to ka account ko jong phi kan redirect saka ni ti hang ni pade pin klik nang te ulai bodon lightly sekali yang kadiang nata hang ni pia ban pe te home nata apply online my application download OMR file representation view mark update file upload document mo subu mentala da pimpat dia ban upload document klik hang ni upload document sa upload document sekejong ti ban apply pade nam te ti post per ki bangala de ban batai pi klik hang ni botho apply online option ba klik nanti botho apply online nami fi wi padi ke page
Pintu sa pulih kani ka notice. All candidates are required to download the acknowledged slip for the post they have applied for. Jadi bila ada ban apply, bila ada ban siu, pihak ban download dia kani ka acknowledgement slip. But kunci uru ya if the payment has been deducted, the status still show application not submit, thì ban up. Hadin ba ka pisa la dep didok andai ka claim ong ba la dep siu andai kadang ong application not submitted ti pihak ban up adu subsan ini. Okay, nata sa refresh biang ya ka page kala long kemau. Nata klik tu betul okay. Silam tekan dua kata. Tigum tu perlog adin ba pila dep ban klik yang gitu ka slip te klik hame betul selection official slip yang ni kumno kamdon e hame di klik hang ni betul select office pinyo e hang ni kini gidi district beper ki department beper ki bapi kwa ban apply la dai klai post mo tikan mau ha kumangala de banong lada pi kwa ban apply ki post ki balai agi district beper po state Meghalaya lek number kani go website mo ada de ha po Jaintia Riboy East West South West but Eastern West kasil le number kani di kitu ki post ki de ha po Secretariat Administration di klik hang ni Dedin bila dia ban klik hang tu kan redirect official kan ke page hang ni. Di hang ni kan gedi ka part ka ba kosan ba ka ba phya ban snow thu ban ka ba phya ban page ha. No. Di hang ni phya ban jit. Hang ni ki post kum chokida cleaner mali pion sweeper. No. Di phya ban klik la de kwa ban apply tang kani ka post chokida klik tang ko tu nang ta sa klik hang ni ba select center. Pikwa ai Shillong ni Jawai ni nong stoi ni nong po katkum ka jaka ka ba pipi jan. Okay. Di ngan klik ang ni hai Shillong. De to ngan apply yang sagaway nang ta cleaner de ngan klik with Shillong nang ta pion ngan klik center mau ha Shillong. Nang ta sweeper center kedai Shillong. Di set klik hame betul apply mo Southly di si haba Southly mut san po kedai kano arspa total okay kita kaba dan kamban le hne kalong ba min haban select hame ka payment gateway ni haban le de kame khala e-payment gateway klik hang tu sa pay and apply di din ba pila le igni pay and apply kan redirect fi shakwi pada ke page de page ba mo yaisha yaya mulada ka slam ka network ru phi yaisha ba page ba ti hai ni banta pade ti haban le ba kane ke di ka banta ka ba phya ban siu ti phya ban page ba ka phim page ba kumut phim nang re kumno ban siu okay ti hang ni phya ban select hang ti ba tho select bang ba read by the box ti tho select bang ti hang ni kidon kini ki Southly ki bang Tila da pidon ha po rural bank, pidon ha HDFC bank, pidon ha Punjab bank, but kui ki bank kumut kinamla are ban siu. Titang ha po Axis bank, nata IDFC bank, State bank, but Yes bank kila ban siu, ya ketika dor jong application fees. Tila da pimdon ha kita ipadi pihak ban siu cha State bank lumba ka ichalan ke. So tu, tito klik hang te, Ang tersebut mentah pidon State Bank, klik hang tu lada don IDFC, klik hang tu dan Axis dan Yes Bank. Te ngan klik State Bank nama. Jan baru midon State Bank. Te ngate ngamdon mo ngamdon sorry ngadon hapo HDFC. So na takadang sosi bah mentah ba lada ngapun apply lani ngamut le inu ru kamlong re. Okay. So na takadang proceed payment hang ni. Okay. Proceed payment hang tu harum. Dia bala dia proceed payment di pihak ban klik OK. Dia ni UGRN number dia issue screenshot dia te kita sa OK.
Dedin bapila dep tu kan pui kan lami pisi kan ka select payment option pilih dah ka internet banking ne dah ka ATM. Te kamsuk ATM te habin bapila le ya pidon account na State Bank mo ATM pidon be te siu dah ka ATM. Yang tu asa submit. Mo te hang ni pihak ban pendap i account number hang tu yang ka banukong enter account number nang ta pihak ban pendap i captcha. Mo uni captcha uni di number hang ni mo. Ni number kan bawah. Jadin bapila dep tu sa proceed. Mo tin nga nomor bangam don ye account number tingamla reban peni pihak ini ibanta. Madadin kata belade bang tu visa proceed kan dalam visa kui pedi ke page kelas page ke ban pendam yang gitu ki number jong ke ATM. Mo pi pendam ye gitu ki number ATM ke tugas name ke i baru khoi 10 ha ka jing tho ong tu nanta pendam ye gitu sau tu ki digit ru nanta sa proceed kan sa deduct ya ka pisa. Mo ti kum tu kumbala de ban batai bahdin ba ka pisa la dep deduct andai ka dang tho application not payment ti pidi ban up ndi ban siu chi siu yo pi siu chi siu te kala sab e ka pisa ti chi sin ba pila siu la dep deduct biang be se i ti kan sawan be mo ti kata ka de jung pen sai na ka ding jonga ti wanam so e ngan sa persang ban peni thiru adin bangala yo ya ki account number jung i parlok ngan sa persang ti ya mentahi nga kempat yo iki account number nganang wan ti ladiru nganang persang ban siuhi da kabang pendap iki account number jung ti nama real de ngong ngadon hapo SDFC na ta kadong ngamla are ban siu ti ki parlok ru la da pidon hanga HDFC phimla ban siu ma phya ban phale iki parlok mo ti to mlele re kata ti hakwai di bakata tangkom tuhi kermen bakila yo shibun ki jingtip hakwai di ban ini ki jingkai junga kumno pin apply ye ki pus lada light hapo Meghalaya Shillong mo ne kata ka badi ha ki department jong ki district bapher da ka mobile phone ti lada pidang dei ki ban thamai nga ong ye phi sai chi sin wan nom klet ban yarap lang yanga da ka ba share like but subscribe la ka benta ki wi padi ki update lagi video hakwai di ban ki kubor like kam Kermen bat sim ya kene kalan ka kabu apply no dain haswa ban kut ka tarik ka ba khadu mo kanang ba kan kamben su ya pi balada phim nang phim su thu bom nang lani phim shai phim su thu ru subha ban ni chi cyber ong ye ki ba kan apply lam dei lada phi la yo ya i idea kumbanga batai pi le hi da ka mobile phone ru kalong namar lada phile chawi ka ban siu sa bai penle ka ban siu sa bai application fee ka ban ne chibu jangai na ying na sem jeng fi kedon kumut kalut bunsha ti sungba ban le ta ka mobile phone but be tik pa tik kumbang hi ka ye fi ti kan long be no tangka tahi kumde shibun kumde shejar ngo apply no